Da su meni Marijine cipele, bila bih najljepša djevojčica u razredu. Ma što u razredu? Bila bih najljepša na cijeloj školi. Ili još više, bila bih najljepša u cijelom gradu. Da su meni te cipele. Tako su lijepe da ljepše ne mogu biti, a ja ih ne mogu imati. Zašto druga djeca imaju više od mene? Zašto? Ali draga moja Mirice, ta što ti pričaš? Zar ti takve riječi možda ipak nisam dobro čuo? Martine, lako je tebi. Što mi je lako? I ti imaš lijepe tenisice, a ja? Da pogledaj me. Ja te jako dobro vidim i ne vidim ništa neobično. Nije neobično, nego ružno. Što je ružno? Pa moje cipele, zar ne vidiš? Za sad imam dobar vid i vidim da su tvoje cipele sasvim dobre. Nije tako, Marijine su ljepše i sjajnije i skuplje i trajnije i... Polako, draga prijateljice, ta što ti je? Uopće te više ne prepoznajem. Što mi je? Marija ima ljepše cipele, to mi je. Mirice, meni se čini da si se ti razboljela. Nisam, što ti je? Ne boli me grlo, nisam prehlađena i ne kašljem. Ja sam potpuno zdrava. Nisam mislio na bolest, na tu bolest, nego... Nego? Čini mi se da ti se pogled iskrivio. Što je tebi, Martine? Zar ne vidiš da sasvim dobro gledam i vidim, ha? Ma nisam mislio da krivo gledaš, nego da krivo razmišljaš, Mirice. Kako to ne razumiješ? Krivo razmišljam? A kakvo je to krivo razmišljanje? Možda ti krivo razmišljaš, Martine? Možda ponekad, ali mislio sam što se tiče onih cipela. A što je u tome krivo? Marija ima 100 puta ljepše cipele i bolje cipele od mene. I ja bih voljela imati takve, a ne mogu. I što je u tome krivo? Rekla si da bi onda bila najljepša djevojčica u razredu i u školi. Pa bih. Ali Mirice, zar ne razumiješ da ljepota ne dolazi od lijepih cipela? Nego od čega, molim te? Možda od tenisica? Ne dolazi ni od tenisica. A zašto ti onda imaš te tenisice, nove i lijepe, ha? Ja, ne znam, pa mama mi ih je kupila i... vidiš, a ja nosim ove stare i ružne cipele. A nosim ih zato jer moja mama nema novaca da mi kupi bolje. Ali zašto si zbog toga ljuta? Zato jer i ja želim biti lijepa. Ali ti i jesi lijepa. Sebi nisam, ali jesi meni. Baš me briga. Mirice, jesi li se odljutila? Nisam, ideš mi na živce. A zašto? Zato jer mi lažeš. Ne lažem. Što ti je? Zašto bih ja tebi lagao? Rekao si da su ti ove moje ružne i stare cipele lijepe. Nisam to rekao, nego sam rekao da si mi lijepa istim i bez tih cipela. Pa ne mjeri se ljepota po cipelama. Ali ja želim cipele kakve ima Marija. A što će ti? Da se mogu praviti važna, da se mogu šminkati, da se mogu bolje osjećati. Meni je žao da ti tako razmišljaš. A što ću ti ja? I žao mi je što ne razumiješ da ljepota dolazi iznutra, a ne iz odjevnih predmeta. Ja tebe uopće ne razumijem, Martine. Znam, i to mi je žao. Tebi je sve žao. Daj mi radije objasni na koji način razmišljaš. Pojasni mi tu tvoju ljepotu i ostalo.
Dobro, pokušat ću. Kada odrasteš i budeš imala novaca, kupit ćeš si lijepe cipele, a sada budi zadovoljna onim što ti kupuje mama. Ali ne mogu jer su Marine cipele ljepše. Opet ti po svom. Daj slušaj dalje. Nije lijepo biti ljubomoran na druge i željeti tuđe stvari. Ali i nije dobro misliti da će te predmeti usrećiti. Ti da imaš te Marine cipele ne bi bila zadovoljna. Ma nemoj, bila bih. Možda 2-3 dana, a onda bi kod neke druge prijateljice opet vidjela nešto ljepše i bolje, pa bi htjela to. Nije istina. Je, to znam dobro i sam. A otkuda to znaš? Zato jer sam bio kao i ti, dok nisam shvatio da me ni jedan predmet ne može poljepšati ni usrećiti. A što te onda može usrećiti? Moj brat kada se igramo, mama kada pjevamo, ti kada pričamo, tata kada se vozimo biciklima, djed kada učimo. Aha, sada razumijem. Imaš pravo, Martine. Što mi je uopće bilo da gledam tuđe i zavidim? To mi nije trebalo. Pa i nije, Mirice, nije. Ali nema veze, važno je da si došla k sebi i opet si moja dobra i vesela i zanimljiva prijateljica. Ali ipak ću si kad narastem kupiti bolje cipele. Ah, kad si tako navalila neka ti bude, ali zapamti, predmete upotrebljavaj, ali voli ljude. I hoću.